يا مساء الأحد buka sama fi duja bil hali min suhubin idna jmuna fil ula labbani dal ahadi faidud dumu'i ala wajhil awalimina yanzahu anasa ya masal ahadi buka sama fid duja bil hali min suhubi najmuna fil ula labbani dal ahadi شيخ الشيوخ المراد بشيخنا نوابي عبدي الجليل له العرفان بالصمد نور به عدون وسير رسول وصام وورث العلم والأخلاق فاستفيدي faidud dumu'i ala wajhil awalimina yanzahu anasa ya masal ahadi buka sama fid duja bil hali min suhubi najmuna fil ula labbani dal ahadi faidud dumu'i ala wajhil awalimina yanzahu anasa ya masal ahadi buka sama fid duja bil hali
سحب نجمنا في العلا لبى ندى الأحد pancaran wajannatun dukan mata kepala dengan mengelus dada tingkahmu mempesona sunyi bintang isaji wabasahi sujudnya sinar fajar darah nur muri lembar ihya'nya فيض الدموع على وجه العوالم لا ينزع الأنسى ليمس الأحد بكى السماء في الدجى بالهل من سحب نجمنا في العلا لبى ندى الأحد muharramul mawrusid dunya bidayatuhu murabbiyan mahadi sidang giri sanadi wabil khumulir tada wal judu labisu madharu tauhidi fir ruhi wal jasadi فيض الدموع على وجه العوالم لا ينزع الأنسى ليمس الأحد بكى السماء في الدجى بالهل من سحب نجمنا في العلا لبى ندى الأحد
masal ahadi buka sama fid duja bil hali min suhubi إذ نجمنا في العلا